Assalamualaikum жигиттер, кандайсыздар? Жок, балык жаалан салта таштадыбыз. Бүгүн Соңкөл Соңкөлдүн башына чыгып мына достор менен эс алып отурабыз. Балыктан кармап алып, дарыздан союп алып, очокто асып коюп бул жаканда. Соо таштын арасында мына. Азыр кусактабыз, алып суга чыгабыз буюрса. Суу ысык экен. Аннеде суга чыгабыз. Франциядан туугандар келип калды, чогуу чай ичатабыз. Мотоцикл менен келип тур ошондо. Мотоцикл Франция. Да. Мотоцикл менен келишти Франциядан бери. Машина. Very good. Жактыбы? Хорошо. Соңкөлдө көлгө келдик. Өтө чоң экен. Өтө чоң. Өтө туптунук. Эс алуучулар да көп экен, бул жакта кыргыз үйлөр, конок тоскон. Боз үйлөр. Аябай көп экен, туристтер күткөн. Туристтер бүт чет элдиктер экен. Суга кантип түшүш керек? Кана көрсөтпөчү. Мына достор, Франциядан келген бул туристтер бизге пока чогуу жүрөт. Кандай экен суу? Соңкөл көл десе унчалык чоң элестетип аткан, аркы башы көрүнбөйт экен да. Аркы башы көрүнбөйт, өтө чоң көл экен. Көл жайлоосу. Ошода аябай тийиптир. Чоңдугу кыйлеле бар экен. Көлгө түшүп кетебиз. Достор менен. Кылашасың деп кой. Сен кол кылашасың деп кой. Кол кылаштың ба? Ооба да. Тартып алмасын. Тартып алдың ба? Кимге сен алыстасың? Бул шаарды үйлөп, шаарды кимге беришин билбей атат. Аз балык кармабыз иншалла. Иншалла аз балык кармап, балык bir sira жедик. Кечки ужунга дагы кармасак, каласа. Мощный кылабы ужун да? Мощный. Төртөлө ба? Абеттегидей кылалы. Абеттегидей. Абеттегидей. Онда лимондордун аңдары сыгана. Алам, сен да сайырга кетип калбачы. Силерге чыккан малына жеп кал. Ысыгында. Казын жылам кылбайбы? Казын. Bir kişiye 3.000 son döneke. Bir kişiye 3.000. 4 kişi jatsa 12.000 de. Söylöse bolat ekan arzanroq biroq. Qo'yding kellasdan qancha qiladim. Molding kellasdan ekonomi qiladim. So'ngqildaga bilan qalalak biz bilan ketadi. So'ngqil мы с нами родной. Ha? Dön semya alsan sen özüne bir semya al. Canap kalasın bakınca. Bu yakta magazinde var ekan. Paket deb жазып qo'yibdir. Ondan qo'yib. Menki yamani ko'rmaydi hatto. Sizlarga qo'ygandan keyin. Yandan yol kıskattık. Çana bir yana geldik hele. Aylanıp büyülördü, boz büyülördü, qarab geldik hele. Gezip suğa düşüp son bulup sergi alıp ketatağız. 8.000 somduk echki. 8.000 somduk echkini soyağız hazır. İşte bir yerde duşu var eken. Böyle bir şey değil, buzda koyuyor değil mi? Hazır mı? Bir şeyde boşalış gerek yok.
жаба турган жерлер экен да, улак жаба турган. Берк баштан аркы башына жеткиз жаатын чачайт. Балдарын эле коюп кеткен, балдар кетпейт экен, качпайт экен. Бир жерде тура берет экен балдары. Gödö eкен да gödö. Сол мал тез толот. Тез тоёт. Suuruna. 1, 2, 3 yana çok aparatat. Suur деген ошончо экен. Üstünde. Ondan sonra yeni. Bur eкен а, сулар а. Суу бир экен. Кайнап калыптыр. Şu kutu menен sekin barıp же dönmeyen bir oyun arakman geldi. Kaçkan jana çıkaş kerekten toz parti. İyiden uğraştırma olsam da iyi. O inden adaştır. Мына балык болсо ушул судан эле кармап атабыз. Ушул суда ушундай балык бар деп ойлойсуздар мына. Мындан башка суу жок экен. Кармаган балыктарды көрсөтүп кайын эми. Полный разрешение алганбыз, Мбанктан төлөп. Ана көтөрүп койчу. Мына бирөөнү алып чыкты азыр. Мына. Ана. Su oldu. Әділ екен, нормально, орта екен. Мбанктан разрешение алғанбыз, 300 қанша сомдан төлеп алып, полный по законна балық қармап атабыз. Өзінде ыстық чай ішіп отырабыз. Баштарға фонарь тағып. Бүгін екінші күн жаңбыр жауады. Тамақтарды баштадық. Қайырмақтан суға салып қойдық. Бұл жақ кухня. Талдалан отыратын шептер. Картошка құрылды. Бұл біздің шеф бауыр өзіне. Тамақтың түрін жасап берді. Молодец. Бұндай тамақты рестораннан жеген беспіз, а? Толот koştasın, толот koş. На. Sana bir gaz koş. Сулар қарас, өте соң. Толот görmüyor yaptın. Толарым туман басқат. Өте чоң, өте кеңірі, өте қол жайлы көмі сол. Мен ұққаннан бір көрген еді, келіп көріп, ес алып кетіпті. Сунуштайыз бардың арда. Ай-ай, кенең жеркен. Soğuk pazarcıktan koğun jediler bile ilgili. Şunu alıp bere öyle? Ana, yaşlık günlerde istedesin de olsun. Tart, şep. Şep de başla. Al. Mına qarala çıqon dey. Ozuna girgende erip ketdi ados. Öte son болып шығып қалыпты. Böyle. Mına balıқты мынте отыр эле кармадат мына. Өздөрү эле келди. Жаныбызда суу. Мынте эле салып коюп кармаса экендер. Кандай болду ат балык? Жакындачы. Балықты майда деп ойло, бұл балықтың ең чоңдары ушундай болот өзү. Пародасы ушундай. Балықтың майдаларын кармап атасыңар деп жазбагыла комментарийга дагы. Пай, чайдың кайнап аткан каралаш жамгырды. Ал башкача болмок да бирок. Ben üstüne koyayım bunu. Nasıl? Nasıl kıyasın?
Ha bismillah. Pay. Kaçtı? Oo, mına nanı menen son boldu de. Qara, algılaçı. Ay bile. Ne kadar Свежий bulkuldak gidelim. Bak bak. et koy bulgulaydı nanlar. Ha, şu oyun asları olur mu lan? Sınıflar. Keltir tasardı jigitler, keltir tasardı. Öyle tuz var mı? Tuz ne bileyim. İkisine tuz yapıyor. Gaz qav.